Jadi itu ampai makan jala ada kong kawan rasa sampaja ya kibo aku boleh. Nah, tanya musalla. Aki bawa banyak kilala kamarak tani ranri. Pak Mega toje tu di mas sampaja kalete-lete. Ko banre na lamari en kata ko rolado sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamara kata ko kamara lo ko sa dina gulukase de sakada kinro ini iga on rom manasa padahal WC na mga kabalo at 30 juta tal 50 juta na koso kang WC na non ribi jambang padahal onron na mas sampaja de gaga manasa kibuha ki onro si Pak Dodo po ngalata ala ko meki tarima dotta. Iya na tu guru tak Jadur Rahman ambodale ina na bagi dua metia kamarana si tangan onroi matinro si tangan onroi masampaja ina iya na melo masampaja tano koro na melo masikiri tano koro na melo mengaji tapak koro kiro tama o kiro ilala guru ta mak dong sehingga aga we malomu itarima donna jadi itu kuncinya ya kong ka santri na melo rewa na deka na tamparan na kada dega aga dui kupung me kaji rewa na satama na kulala kamara presresek yawanang kangulongnya ron-ron na petadang utu na kumasikiri. Iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto. Kemudian yang kedua, di tiya usapaka kung kataw makadapuli manima meraja na bita na pagkasampaja salah-salah laday. Na masampajan naro ko Madina, masampajato ko Baitul Lahmi, masampajato ko Bukit Tursina, mancaji malalo ko Masjidil Aqsa. Kemudian tabuka igare korangnya. Nabi Ibrahim masampajang, Nabi Isa masampajang, Nabi Zakaria masampajang, Maryam masampajang. Maka nang kagadalili na manasa aga doon na Nabi Ibrahim, Rabbana liyuki mas-shalah faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilai. Manasaro Rabbana liyuki mas-shalah kami manasampajang. Nabi Zakaria aga nasangaya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang ina natapulalo niya matangangi tato masampajang rilalan na mihrab na nilawdong Maryam masampajang o kilalan na mihrab hunali kada Zakaria robba tame Nabi Zakaria kor mangilawdong loripon na agapi Nabi Isa watun na itanay aga nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat manasang kami manasampajan na tapu jadi itu sampajangnya mapamulay Nabi Adam nang kami mang makanya watun na pole mameraja Nabi na si runto Nabi Ibrahim ko lang ikapitwe aga nasa Nabi Ibrahim aga pole Muhammad aga naliko po ng Allah Ta'ala maka dia Nabi ta sampajang denah kada aga ya sampajang tapi ia minakutanam makada siaga apa nisame makada sampajangnya kan nisang tanya ibadah baru nama sampaja Nabi Ibrahim yo pur kere kene de nisangnya sangnya sampaja tapa makutanam makada aga yasang uri nisang aga yasa sampaja pikko na uma de ia mibana po makada siaga berarti nisang Nabi Musa makoto ya to minakutanam aga naleko po ng Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi ta sampaja maka dato misiaga nasa 50 jadi ya tu Nabi ni sama metonya sang sampajang ang kami matona saja Nabi Adam cuma mak dupa-dupa mi ang kataw pandita makada ang kanabi tato bawa mi masumpa dia na roko tato mi siya sumpa-sumpa na lori puangi o koniro riwatu tato na nabiri puji-pujian yan naro sampajan na Nabi Isa yatu ampay nasarani ko masampajang makelo mi magarejay di na roko pada ini tato mi makelo napacuri ni musi napamakelo ni puji Tuhan ayan naro pujian ito ya jajan na tapasali ko makometiri modele na pulo ko na binna iya mi ko basa natay di melo makoro sala ya pa Nabi Muhammad roko ya to si Nabi Musa makadade tapakkoro to siha iya na tapakkoro na nasipa bicara na puangnya si batu ni ini aja to sinero tapake mega to tomato tariolo pake sampajana Nabi Musa tu dami na pacuku na pacenga mako nasa salasay ay sampajapusa na niya to tau tapakkoro mi tanya to masampajang iya jadi masing-masing nabi beda iya jadi nabi tamana to pitu langi nola pitu to turupan na pitu to tak ges ako to masampajang 25 2 utu 2 aja cik di ulu ya nang kasalasi din na din tak ges sa din sah
kecuali tau mapat dia je na mapat diutu na tongkangi si wali ko cie tatan dia mereka jadi mesti tak gis sama anang ngero iya tu di makun rai aja lalo ta sorong isali sapat talayolo napa ta sujuki na sabari na dia tak gis ko ya on sujuk dia tu nasa sujuk tak dia nasa mesti tu yolo na sali sapat yon sujuk aja na yasena dia nawat itu nasabayan ang kataw suju ko care-care makdaki ko takalena ina deha nasa sampajana de nasa suju na batal kemudian sali sapata aja to tagatang ilaw monri nasabari na pita to alonge batal tito sampajange nasaba iya to na yawana sadange tanya wajahon aurat iko makunray kaya miyolo kang kami garisi na sadange yan aliwan na law monri de na to nawat ding yan na to ampay sa lisapa na imanta siya, ulama Syafi'iyah, ang kakare na to cek de itaro igat talayolo, ang katu patempele na mako sa lisapa makero tali, makamote ga kosopi, magala mo ki malanca. Jadi ang katu cek de kare-kare na korota tempele memang itu patutu na. Itu yang paling aman. Apa, ya tu ulat tay di makunray aurat toy, yan ang kapita si lampa dua lampa, batal isang pajangin, nasa bata buka aurat ayo pwede rone na mo pita manang ulo ede na marigaga sabatan niya aurat de ka cek de itu aurat na rone palawangan nami utu elatu posi ya makun rayna pala liman nami si baru panamatan niya aurat ite gere bahaya na tu di makun ray ya to na tu ampe ko kata beri makun ray aja na naliwa limat tamen re lako do cilita pasilampu bani sa lengkata supaya de na tagat tangero pakiangin na sabari na pita pergalangan itu sudah diatur dalam agama. Dia nama raja itu, ia mikoi Allah, wah salah-salah itu. Jadi, ia tu kata berek nama kun raya kan kami yoloh Allah, ia nasab ayat tengi tak getengi. Jadi cukup diangkat begini. Si lampu ni salengkai, iyo putu arone we acuri nabita, maka da si lampu do cilina okey. Angkat tapi kata wi tarone sol 5 komi sampai jam makun raya na jam itu. Arone to mi itu jadi aja na tamparang itu iya kemudian jadi iya narona ya la dasara pala guru ngangiro kemudian iya rona bita purana roma sampajang ona mancaji mango ko Masjidil Aqsa masu iyoko palataran na Masjidil Aqsa masu ijoka angka batu ko romal lepang male payase tapi malibu yawa okko ni romenre na bitat tudang pole na ko Masjidil Aqsa masam pajang mas mo siya liwa pade di makana masuki matembok tapi nabita de ang kabato ko okko ni ro masu nabita okko ni riase na tudang okko ni ro ijampu nabita ni penre ko langi cuma waktu na makat de nabita yoli menre ko langi macu tu ya batuewe nacuri nabita tapi nacukuki nabita na batue macio lolo tu menre makadai nabita okkono tu aja na macio deto na kana nabita rewa ko makadami okkono tu lepatongang deto na no okotanae deto na cio menre sehingga batu itu tergantung sampai hari ini dia na tak ges sakotanai na lebih 100 kilo kapangnya batu pitimbangi ada itu namanya batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Jadi magala ay HP ko tabuka ko Google maka ada batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Pita tu yawana dia natagis sa kotana tak gattu mematu ya. Ya jeng katu batu dia natagis ko langi tanay de tonen re layase nasaba nabita suri monro kada okkono tu aja na macio de to na kana nabita rewa ko. Jadi de sisa na rewa lo kolino. De to na cocok macio jadi lepanyo koro. Nah itu peristiwa dan buktinya secara sejarah itu ada. Menrek ni nabita yoli loko langit pertama mak beresal langi bukaran ni Nabi Adam dupai nenek tadang Nabi pamulangi jadi yaitu Nabi Adam ngopi langi pamulangi monro na yato na Nabi Adam ya ko giling ilaw ataw mi chaway marior marano ya nagili law abyo ina tarita singo-singo nasabaya ko giling ilaw ataw ni tay ana apo na wija-wijan na iya madeceng tapi iya nagili law ataw ni tay ana apo na ya tulima pakere-kere tulim minum mi boto mi magi ya naro patari Nabi Adam jadi aja tapatari Nabi Adam ngampeta
Aja tapatari nene tadang. Maaga je kong kanene mitay apo na kadawi ko giling na sawe apo ko ya kanya na giling kanya apo ko makay batasi wali makko matito Nabi Adam ya nagililaw ataw ni tay umma na ni tay atan na agasan ana apo na ya makanya empina sa belakanan ashabul yamin ya ko ashabus shimal ayan na ro makaleleng jadi makanya nito to ko tumon riya taw namo to masampaya berejama makanya to ko ki ataw na imang jadi itu kan ko imang nyokwe jolo de paje nalatu iya tu ampai ko iya tu onronge kami nama kanja iya tu pitue tau okoi monrin na imang iya na tu kami nama kanja pitu tau okoi monron imang itu yang di istilahnya istimewa itu tapi aja lalo tabarani lakori monrin na imang ko dia baca tapu tahu mapahap ko tuh salah kami imang itu 5 kadami aja mau kena patujui jadi ya pitu tapi ia koi hindari ya roh alai sebelah kanan ashabul yamin tali kanan na imang napa tala kiri itu ampai ko to tama masigi enatako di to panatali sa mana sa sebelah kanannya sa pioloy ukur talisari istimewa itu kelompok kanan istilahnya pura piero na patalisari kiri kumakalai panoni eloni kiri apa deto sina cocok yala dena cocok yala dasar hukum yala mi padila apa eko padila keutamaan ia mini pakai keutamaannya nareko di mopi ia mi kode dena dina rubah hukum ya Pak masalah itu kumakadaki meki monrika nama na tipu imalo korusun na to monrika nama na kan dena cocok ya kan iya jadi dena wedding jadi padila itu tidak bisa merubah hukum makiro itu ketentuan agama itu iya kemudian menre inabita magina Nabi Adam makie iro nabita mata ziyai ya sange mata siya naburaiwi sara inin nawana Nabi Adam nasabay itu Nabi Adam tau pole suruga law na dem para lolino maka kanja onro na kasi nitila kolino apa dua solangin Nabi Adam situngan na ibali sila tamamukka dici bali makada biat ya memang ko besa manre tubuh dia tapi makokwa na palaba ni puang Allah Taala tappa makkap di baini na nasa cobay ya to bahaya na kabi-kabi na baini itu ya to madari makasola patap pamagiga itu maka na ibalisi ipalaba ni makoko at pamakobi nasa iya coba ni itu jadi ina ro nasabari nanre adem parametilo kolino upasangi maka daya kong katau pura madece na tako bangkar ro aja ta mabela ta sumpung ina mo mabela si sumpungan taloki silaturahmi lauki pamagoy nasaba taw masara to nyawana kasi iyo po ko taw pura kasi sinasogi aja mo talong mitay pak madari to matanre bicara to sugi bunga kumani jadi pada mi kong ka bupati na tapapaja manci bupati are gi kepala dinas nanca ji guru biasa lauki mewah-mewah ada istilahnya aja tarupa berubah maka anja nipede ko to macawe aja na jabatan na irita supaya ibu raiwi atinda aku ya tapi ako cama manca bupati aja mo talong mitay menre mo itu itu makiro kemudian naik ke langit kedua menre laki kedua si runtuy Nabi Isa dua nabi okoro Nabi Yahya dua nabi malolo talutu nabi malolo dupe Nabi ta Nabi Idris maloloto tumuro na. Tapi Nabi Isa na si Nabi Yahya, tau makaleliat tu, apa Nabi Isa jaji de gambo na. Nabi Yahya pa aja ni macare pa bayne na Nabi Zakaria na matampu mo pa. Jadi dua orang yang aneh itu. Agama maknanya robo, napasangi po Allah Ta'ala. Maka daya ko angka agaga mo chinay na mo angka tangamana rupa tawe. Narekomo isang pajange milaw. Lau susah tu bicara na tahu.
Yan na ito nakadagurot ta kalisiden ring. Ya ko bicara taulino mina pada muki ata. Natanya puat tu. Yang pay ko talo ma doktoro nakada doktoro dega Pak Burani itu lah sata. De tu nakada de na di sawiya tu makada mi dega Pak Burana. Kapa ya tu doktoro kan na burai mi de na pasawi lah saya. Ang kaga doktoro moki makada menyembuhkan penyakit kanker. Dega makada mi tu mengobati. Nama-nama igare. Iya nakada doktoro de paga Pak Burana, de tu nakada de nasau. Makadami de paga urun tuat di Pak Burana. Kono po nga Allah Ta'ala mangilaw. Apa iya tu po nga Allah Ta'ala tugas nama pasau. Iya ini laumi makbura. Neko de ka Pak Bura ladila ko po nga Allah Ta'ala. Jadi ko loki doktor aja tapodangi makada tapasau wila saku de tapodangi kada taburaiwi napa po nga Allah Ta'ala tilaw pasawi. Tapahan ibu. Maka apa tiga ibu-ibu nasa pulin di rumah sakit. Wajah si dijuta. Ipares samaga. Dia nasa ulasay. Na di meto na pasau. Masa makarami mangobati. Ya ko naburay ki. Na di nasa wajah tamacay pa. Pura ni naburay. Makiro. Ya tapangi. Jadi si salah tu si salah. Cek de tu bawal lesena kiday na masolang. Cek de bawang. Jadi ya ko tolok ko doktore tapudain kada tabi Dia tu apa juga doktor runtuk jago. No? Dia kan runtuk doktor ya jago. Pak ko kata lo makbura. Tata ita na yolo. Kada agata mapat di. Na idi mo atu mo tanay. Jadi naman-naway kare. Tapaya tu agata mapat di, magaga tasat di, kenri tujun na. Na idi mo na tanay. Ya kene tahu maca kada paresa ni. Aja na ya mutanay. Ini mo na tanay to. Nabampa-bampa di wattage na para suri mga na sentereki si mabati-matay na sentereki na hindi manamoto na tanay. Jadi aja mo tamalada mano. Ya tu doktor itu gas na makburami matomi. Po nga Allah Ta'ala mapasaw. Aja ta masara ko dia na sa ulasata. Sabaw ko po nga Allah Ta'ala mangilaw. Kemudian yon nak dua nabi. Nabi yilaw-law memang. Iya. Nabi Isa yilaw-law to. Nabi Sakaria milaw-law ti ng katiyala Yahya. Magata kira-kira kung kataw arwane mauban ni. Menian na pulo na taw pura na boting. Napabayine na machoato ni. Na degaga wija-wijan na. Natako tapayaling hana. Kinri nilaw. O kilalan na miharap Iya. Jadi itu ampai makan jala ada kong kawan rasam paja yakibo aku boleh. Nah, tanya musalla. Akibo banyak kilala kamarak tani ranri mepi milau do to tamo koro masam paja ngoko niro. Pak mega toje tu di masam paja kalete-lete. Ko banre na lamari en kata koro larok sa dina kadere kata ko kadere macule lari tama kamarak. Kata ko kamarak lo sa dina gulukase de. Sakara kenroi de. Iga on rom manasa. Iya. Atala mielena. Iya. Padahal WC na mga kabalo. At 30 juta, 50 juta na kosokan yung WC na non ribik jambang. Padahal onron na masampaja de gaga manasa. Iya. Eda, pasang kibuha ki onro si Pak Dodo po ngala ta'ala komeki tarima dotta. Iya na tuguro ta kaya Jadur Rahman ambodale. Ina na bagi dua metia kamarana. Si tangan onroy matinro si tangan onroy masampaja. Ina iya namelo masampaja tano koro. Namelo masikiri tamo koro. Namelo mangaji tapak koro kiro tama. O kirilala guruta makdong sehingga aga we malomu itarima donna. Jadi itu kuncinya. Ya kong ka santri namelo rewa na deka na tamparan. Nakara dega aga dui kupung me kaji rewa na sa tama na kulala kamara presresek. Yawanang kangulongnya ron-ron na petadang utu na kumasikiri. Iya na patamay liman na nanaeng kadoy na runto. Itu karena langsung dari Allah. Kan ayat huwa min indillah. Tapi aja takibu ako robo na sabak di mita sapa. Purakaman ya assalamualaikum napis. Aja de tania koro katana. Kemudian 10 menit na si jam. Jolo-jolo ya. Kemudian Nabi taru menre si runtu Nabi Yusuf. Iya Nabi Yusuf Pak bendahara negara.
Ya kuidi menteri keuangan, tapi makaleleang apa ya tu Nabi Yusuf pura manita rungku napa mancaji menteri keuangan. Mancaji menteri yo pui di Indonesia madari pura pi mancaji menteri ni tarungku. itu, jadi tak balik. itu Nabi Yusuf tuh menteri keuangan negara. Jadi ukko ni rumah guru Nabi ta bagaimana mengelola sistem ekonomi keuangan dalam negara. Itu Nabi Yusuf. Minre iase tahu jago to naruntuk. Nih kan Nabi Idris. Yaitu Nabi Idris kelebihannya 72 bahasa na kuasai. Dan Nabi yang diberikan lembaran itu 30 adalah Nabi Yusuf. Nabi Idris. Yasang ita wacah. Nasabak yang bisa menangkap ilmu di sayapnya Jibril itu adalah Nabi Idris. Lai jaga itu ina dia nama dosa. Makanya Nabi yang paling hebat, yang piramida kan Nabi Idris. Rancangan piramida itu Nabi Idris. Arsitektur modern, tulis menulis itu Nabi Idris. Jadi Nabi yang pertama mengenal tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut induk segala ilmu itu Nabi Idris. 72 bahasa na kuasai. Menre ilayase si runtu Nabi Harun. Iya Nabi Harun pengawal na Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa tahu pura maloli lana. Nasa bawat tu na nana nawo angka awara. Ti samesang awara to. Iya tu ajue pura itu no macala kapin na nalay rona para patamo ko sumpan na masola lilana. Yan tu ampay din na makanja kung kanapau pada makaledi galetchoy. To Pak pure maloli lana. Yan na tu ampay ko may macharama Nabi Musa ina iya tu nauling-uli tu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Panasa deje na makanja timu na liwat cincolan na jamaah na. Itu tu iya Pak jamaah na tau acah. Uy tau acah manang. Na tau din na makanja bati na mabicara. Yan na tu nala tau. Nale na sampai pengawal jagoe macharama, jagoe malobi naruntuk Nabi Harun. Tanya na, di situ ko na ito Nabi Harun, tahu biasa mi, orang soleh. Tapi lagi damping Nabi Musa, mengilau dong Nabi Musa, na porang ipo ang Allah Ta'ala. Pancaji Nabi itu, iya. Sehingga dia menjadi Nabi. Menre ilayase Nabi ta, siruntuk Nabi Musa, langit ke-6. Napa, teri Nabi Musa, ya nasiolong ni Nabi ta, teti way matana Nabi Musa, masih nyawana. Magay, nasat dega ga Nabi, cau egay umma Nabi, cau egay umma ko tama suruga kecuali ya. Najalo meti Nabi ta. Dega cau egay umma mu Muhammad tama suruga. Nakala ummaku, yan na patari Nabi Musa. Ya makanya di yang kay tamo ko ilala masige ko dia tama suruga macila katongan. Apalagi panitia ni Sirat Mira. Itu jadi menre si Nabi ta langit ke-7 Nabi ta na Nabi Ibrahim. Neneta na korok. Pak neneta tu di Nabi Ibrahim. Ya tu di annanungan na keturunannya puluki Nabi Ibrahim. Nabi itu puluki keturunan. Makanya tu di idi tu apa nak itu Nabi Ibrahim. Maka tu kanjak neneta idi. Maka besar. Iya. Jadi yang kau tahu maka seke okey tanya apa na Nabi Ibrahim itu. Itu. Iya. Maka tu besar Nabi Ibrahim. Iya. Maka nama besar si sabu bembe nak karobang si ratu unta. Weh galak kapatugaga nagere. Napatawe na pandre. Ya tengi gitu kok gamay masike. Ita gare ko to makaroba. Mako to makaroba. Idi malisapi. Idi to papiaray. Ibawa ni lobole ni gere. Pure lale isa sa ipasara isa na. Seperti kami yala. Napay megangi ya bagyang ina yala. Makoro pa rin tagamay. Tapi yo pwede. Melo na bereto linatangan nasa may gamo pa di. Naira si. Itu. Apalagi makokoang ka na lamarita usek kay gulukas. Ega lamarita ukat di itu. Malibale tatarapa ako pasay tama gulukas taluci di minanaso. Macalla mata naman tiya sa batu ilalat de. Padalang kay balibola naman repecok lada kajulawi kasi de na bawang. Iya kumiki mita nene na tau seke nang kataw 2 gulukaso ko bolana nene na tau seke to. Dito gago ko
Ya kami mandi. Mako mitri mak bepai. Ya biasa teh ko mak bepai nasam. Alengi bali boleh patekang ina masolak mam je tu komonroy. Iya. Dia tundur leman remanam. Yo pemako kan asa. Makanya tu tian dia ko cake-cake. Patanya tu ko batu. Di negara bere lakat di. Iya memperingarang aja. Iya ibeli si mo je tu mak bici dah sampai cake-cake pasimuan re. Padahal dek tu gamon ro bawato mi matu ya ro. Iya jadi aja tanu tak bayar tak berengi kong kagaga. Iya.